Shosho guys, welcome back to Speaker Nawe. I'm Silo Boy Taylor DJ. So namhlanje siphinde sibuya ne-album entsha Shaka Maskandi. I-album le iphuma ngomhla ka-15 May. Yeah, siphethe insizwa yale uLunde eMahlikihliki laphana. So siphethe la uNavigator umfaka Gcwensa la uphume ne-album inengoma eziwu-15 i-album lena. Hey, it's my favor. So ngizwile ke ingoma laphana ziningi nje zimnandi. I think ingoma ezimnandi almost ziwu-15 ngizwile zonke laphana nje ngoba nje ngibona nje ngiphethe ipe naye ubhaliwe laphana ke. So last day khona album ade ayikhipha laphana edithi ushwebile laphana sayenza i-review Speaker Now, but kwale ngoma yino Azana saphaphela wona kakhulu, ezinye ingoma sanganaka kwali makhamba isikhathi kwalo ezikhulu ingoma zibhile like ingoma ethi ushwebile igcine senza into enkulu. So kule album ngithe ukuthi ngithatha isikhathi sami ngilalile isikhathi eside ngoba ngiphume ngoMeyi ngifuna ukuzwa kahle ukuthi mhlawumbe iziphi ingoma ezoba nehlonzi. I think manje sengikuposition e-right ukuthi ngiyijudge lezi ngoma angeke ngizwile imnandi. Ngizoqala nje ngengoma I think izoba nkulu kakhulu laphana ngoba ihamba nalomjidala kuthiwa uShenge wasehlala Nkosi. UShenge uyaziwa ukuthi uhleze ephethe iSpice, uyena umuntu ophethe iNorox, uphethe yonke iraj. Uma ufuna ukunonga i-hit song ingoma ibe mnandi ubiza uShenge laphana. So igama lengoma lethi imali esondlo laphana. Amajita ke lengoma ayi azoyifila le ngoma because i-deep uyijulile kuthi unoma bengane abawu4 from obhibe mama bahlukene. So imali iphuma ngapha nangapha mhlawumbe ugcina usufake enkantolo uboshiwe nasekhaya kubhekwe wena laphana. Ijulile lo ngoma ngifuna ukujula kakhulu ngoba nami nginobhibe mama bawu2 manje. Hayi ukuthi ngibambe khona lapho le mhlawumbe ngaze gcina nami senengibona sengikhala camera la ngizosheshe ngivale laphana. Bese uba khona enye ingoma ethi laphana amathenyoka laphana ke ingoma yomjolo ke leyo ingihlekisa kakhulu lapha. I think ingoma yi-director kakhulu abantu abama ex labantu esasiphila nabo before noma esasiphila nabo phambili lesingasaphili nabo. So laphana ithi ke waphuza kanjani amathi enyoka because lo muntu owumuntu wamanje so umuntu wakho nje simizwe usaphuza amathamu laphana. Ingoma ethanda uba deep ke lana. So nje hayi laphana indoda laphana I think akayizwa kahle eksehamba nomuntu wakhe laphana uthi no hayi so umuntu wakhe lo mase efuna ukubuya anytime engabuya leyo. Enye ingoma emnandi laphana khona enye ingoma laphana iGangster Love. iGangster Love sayikhumbula ingoma ze-hip hop laphana. So nje i-creativity kuleyo ngoma leyo ngizolo ngiphamisile la ngithi hayi isebenzile ipeni kule album laphana. But khona enye ingoma engizwile laphana enohlonze kakhulu laphana enomunye umntwana la angimazi ngiyaqala ukuzwa ngaye uZiyanda Pupu. I think abantu abaningi bayamazi ngibona kuma comment laphana mhlawumbe udumile ukuthi TikTok thina sesibadala ke ezinye izinto seziphinde ziseqe laphana. Khona ingoma ethi umuntu omnyama laphana yo hayi le song bafana ngeke kuculiwe laphana kudlalwa laphana ilo maskandile wangempela lo masale sasikhule ngawo laphana ihlangene kakhulu. Even the production album la I think amatete benze mastering yale album no hayi mele bekhushulela amaholo basebenze kakhulu laphana. So lo ngoma leyo umuntu omnyama nalo mntwana lo Ziyanda izoyenza likhulu lo ngoma le inamandla ngizwile. Ikhona nenye ingoma laphana ejule kakhulu laphana ithula mama laphana yo hayi phela iyacula ke le ndoda le. Ngiyazi ukuthi mhlawumbe abantu abaningi mhlawumbe abakayinaki kahle ngoba ama-numbers awaka-reflex le talent lakhe lomjida and ingoma zakhe into esenginotisile nga ziwu-slow poison yabo. Uma izona namhlanje ungayizwa ukuthi okay ingoma emnandi but the more lokuyilalele zilo zabhila laphana njengale ngoma lethi ushwebile. Lo ngoma leyo ibhile isikhathi eside abantu abaningi bayithande emva kwesikhathi eside. Nale album I think abantu abaningi mhlawumbe bazoqala ukuketch up kuyona maybe around about December because ingoma zakhe nje zinalokuba slow poison. But ke lo ngoma lethula mama laphana ikhuluma ngodaba olukhulu laphana ukuthi no umzali akathula izinto sezizokhanya laphana ngoba bakhulela enhluphekweni usaphila enhlupheko. So akafisi ukuthi mhlawumbe ephinde efile enhluphekweni. Yabo lo ngoma leyo ngithe mangiyithatha ngathi nami okay yabo le ngayidlalela i-already because ngathi i-situation nami yabo engikuyona leyo and nami ngomunye umuntu olibonayo la ukuthi no angifuni ukufela mhlawumbe enhluphekweni lapho. So lo ngoma ndijule kakhulu abantu abaningi bazoyithanda izobathinta enhlizweni laphana. Ikhona enye ingoma ethi emazweni la ibhaliwe labantu abajoyana abantu abahlala kude yabo lento ebizwa ama long distance ke. Enye into abanye bathi yasebenza mina ayikaze ngisebenzele lo nto leyo angifuna nokukhuluma ngaka kakhulu because hayi into enzima lena iyayiphula inhliziyo yomuntu. So ikhona enye ingoma lapha emazweni ngiyazi dala ukuthi uhambile wayofunda wangishiya elalini la ukhona kodwa ungangikhohlwa uhlezi ungikhumbula ke. Hayi abantu abakhumbulani mase behambile wona engingakusho yonke engiyazi yona experience yami especially make uhamba wathi eGoli mawuthi use-Eastern Cape uhamba uthi eKapa ngeke kunzima ukuthi ukhumbule la kusithi njengaseKapa la kubhizi ngempela. Mina ngiphinde ngiba-understand ngiphinde ngibazwele ngoba mina akekho umuntu angamshiya ngahamba yimina ohlezi eshiwe mhlawumbe mabese bengikhohlwa engi-understand phethe amabhilidi adidana-ke. But ke ingoma kaNavigator kusho mina leyo. So yizo nje lezo ngoma ezimbala ziningi ingoma
eningi ezimnandi laphana, but ngizophuma nalezi khona ingoma engathi ngiyekhohle laphana, angazi ikhetha bani, enye ingoma nayo imnandi kakhulu. Kuma-features angibonanga abantu abaningi, khona nje uShenge, kube khona ichwala lendidane likhona kuleya ngoma nayo ithuma mina lapho. I think lo mfana ungipruvelile-ke lapho ukuthi ikhona into ekhona laphana, and ngithanda indlela akasawunda ngawo. Usawunda as yena, akasawundi mhlawumbe uzama ukuzenza ubaba wakhe laphana. Ngithandile-ke laphana ivesi lakhe laphana, lithe ukuba powerful nje. So hayi, abantu abayi-check-e le album ale ndoda le, hayi ngeke, inkulu into ikhona ingoma ngempela. Bona isikhampilesi sakhe seZululand, angeke sebepruvile ikhona ingoma la. So Speaker Now angeke, ngiyayirate le. Bese ngwazula ama-album aphumile kulo nyaka kaMaskandi, and ikhona ividiyo esike sizama ukuyishuta la, sithi mhlampe between uJanuary namanje ngoJune yiphi i-album ewubest eMaskandi esaphumile. Eyi ngeke le, I think iyangena ku-top 5 yami, because bese ngiwashila ama-album aphumile. Beke ngayimention i-album le ekhishwe uNtencane, i-album enkulu kakhulu, i-album le kaMlabalaba, i-album kaLimit inkulu. So ngisazama ukupitshanisa engingafaka la, but I think le album le mhlawumbe ngama-numbers kubantu ngezi-reflecte, but enye album-ke le ayekubhaliwe-ke la mfethu, lisebenzile ipeni. So nje angi-navigate angeke. So Speaker Nawe sakubona, hayi inkulu into ozanayo, inkulu into ozanayo. Qhubeka bhuti, qhubeka. Last year ngasuke ngaphaphela leya ngoma no-Azana laphana ethi ama-emojis, because u-Azana bo umuntu waye-crush yami kudala bo, ngisenalezi zinto zama-crush, ngisadlala lento sengimdala leyo. So ngasuke ngaphaphela leyo ngoma, ngangalalela ezi. So kulo nyaka ngithe mangilale i-album yonke from track 1 to track 15, angeza ukuthi ikhona into ekhona la, especially production bafethu, yo ihlangene bethi i-mastering yakhona, ambalwa ama-album amaskandi uzwe into yakhona ihlangene kanje. So abantu abasebenzisana nabo nobawenzile umsebenzi. So Speaker Now ne ayisomnika i-total bafana, i-album enamandla, strong. Ngiyazi ukuthi bakhona abantu abathanda uqhawela abanganaki la amanye ama-album. Hayi, ngiyafisa beke bethu iphindlenge le nama-numbers leyo akhona laphana ku-YouTube, awareflect umsebenzi wale ndoda. Le album le inengoma enzima, zawadeserve ama-million njengamanye ama-album amakhulu. Ngizoyivala lapho ungaze ngigeqa amagula, but I know angizwile. So ufuna usilandela sekhona ku-Twitter ethi Speaker Nawe, sekhona ku-Facebook Speaker Nawe, bese siba khona ku-TikTok Speaker Nawe Show. Awe, we out.